tokende biso nyonso bana mbona view kongosha we adora. Reka tubaramutse inshuti bavandimwe abakunzi ba CNT yara Kongosha aho muherereye mwese, turabaramukije tubaza ko mumeze neza mukomeye. Twebwe duherereye na mahoro turakomeye nta kibazo. Turabaza ko mwagize weekend nziza, nimba weekend yaragenze neza. Hari igihe yo bitaragenze neza bitewe n'ibibazo abantu baba barimo, ariko kandi turabihanganishije abagize ibibazo, abari mu bibazo bitandukanye. Niko mwisi bimera, bamwe barishima abandi bababaye, abandi bwaca bakishima bajya bari bishimye nabo bababaye. Ibihe bigenda bihinduka, ibihe byiza biraza, ibibi bikaza, ariko kurya ngo ibibi biba biteguza ibyiza. Rero turabaza ko mwagize weekend nziza aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Turihanganisha kandi n'abari mu karere ka Minembwe cyangwa se mu gihugu cya Kongo, iwacu kwivuko. Nkuko mwagiye muzumva muri weekend drone yararashe irasa amazu y'irundu irayasambura, irangiriza cyane. Ariko kandi niko twari tuvuze ngo ibihe bibi biza biteguza ibihe byiza. Turagana mu bihe byiza kandi turizera ko tuzabigeramo, ntitwahora mu bihe bibi gusa kuko atari byo Imana yaduteguriye, ahubwo Imana yaduteguriye ibyiza, abana b'abantu bakicara babihindagura, ariko kandi tuzi ko neza ibihe byacu ari byiza. Reka twigire mu makuru ya none. Rero nkuko mubizi tuzatubageza amakuru atandukanye, ariko rero reka tubanze tubashimire mwese abakoze subscribe, share na like ndetse na comment. Imana ibaho umugisha, muri abantu b'ingenzi kuri twe, turabizirikana rwose. Ababikoze kubw'urukundo, kubwo kugira ngo kubwishaka, kugira ngo ibintu bize bikomeza bigende neza kandi bazakomeza badukurikirane, muri abantu b'ingenzi kuri twe. Niyo mpamvu tutazahwema kubashimira igihe cyose tuje muri studio zacu, tuzatuvuga ngo mwarakoze, muri abantu b'ingenzi. Reka nanone twinjire mu makuru nkuko bisanzwe. Amakuru ari kuvugwa hirya no hino ni amakuru agezweho nayo muri Plene. Buri gihe haba season, habaya hakabaya ayabibogobogo arasa nageze ku mwisho. Ubu ngubu twijiye mu ya Plene, aho bivuga kuko ingabo za FC zikuye muri Plene, muri Sange, Rubirizi, hari hose muri za Mutarure, hari hose muri bace za Remera. Ingabo za FC biravuga ko zahikuye. Abantu benshi nabonye bakomeje kugira bwihebe, bakomeza kuvuga byinshi, bakomeza gutekereza ibintu bimwe, bandika ati iyi nayo imaze kuduca intege, iya FC nta kizatugezaho, nta izagera. Mureke mubwire tube nk'abakora kanalize bukeya. Ubundi duhereye nko mu Rwanda, indege ya Habyarimana yahanutse bavuye mu biganiro. Ico ni kimwe. Nukuvuga kuko diplomasi ziriya ngabo za FC ico bamwe batari bazi, benshi murabizi ariko abandi benshi ntibabizi. Hari abazi gusa ngo ni intambara yo kubohora igihugu kandi igomba kugwana uko umuntu yumva bishaka. Intambara igwanwa mu nzira nyinshi, habaho kwicara bakaganira, bakaja mu biganiro, bakumvikana ibintu bimwe na bimwe, hakaba ibiguzi batanga. Kuko mubizi ya FC imbaraga zabo cyane ni diplomasi cyane. Reka mbanze mbabwire kano kantu kandi mugatindeho. Umunsi leta ya Kinshasa yomenya gufata abaturage bayo neza, akazi ka AFC kaba karangiye, AFC ibishize. Icyahagurukije AFC kugwana ni ukuvuga ngo nakarengane k'abaturage bagize iminsi barengana, bicwa, impfu za rubozo, banyagwa, batitabwaho na leta. Rero umunsi leta ya Kinshasa yomenya ubwenge ikavuga ngo reka twite ku baturage, tubafate bose cyo kimwe, tureke kurema amacakubiri mu gihugu, tubafate buri muturage wese tumufate nk'undi nka mugenzi we. Ico gihe AFC nta kazi yo bigifite, ibyo bitwaza n'ibyo bavuga biba birangiye. So nukuvuga ngo AFC kuva hariya muri Plene, ku Mutarure, muri Sange, muri Remera, n'amasezerano bagiranye Washington ndetse n'andi bagiranye i Doha ndetse no mu Busuwisi, avuga kuko bagomba kuva mu bice barimo bakaja ku birometero 75 n'umujyi wa Uvira. Aho ni hehe? Ni Gatogota. Kubera kuko kuba muri Uvira kwa leta ntabwo kwari guhagije, ntabwo bari bizeye umutekano wabo, kuko AFC itokongera ngo ihabakure cyangwa se ngo ibatere. Rero bigasaba ko bigirayo bakaja kure na Uvira. Mu gihe bemeye kuva muri Uvira, bagomba no kwigira kure na Uvira. Ibyo zari mu masezerano nubwo bari batarabishira mu ngiro, ariko byari mu masezerano basezeranye. Rero AFC igwana
igwana na diplomasi. Ni ukuvuga ngo umunsi bonyereraho gatoya bakarenga ku mategeko cyangwa se ku byo bumvikanye na leta ya Kongo, umunsi bonyereraho gatoya ari amahanga rero yo babwira kuko babaye ibyigomeke, babaye intagondwa. Ariko ubu ngubu amahanga ntabwo afashe AFC nk'intagondwa nk'uko leta ya Kinshasa ihora ibita. Amahanga yafashe AFC nk'abantu baharanira ukuri kandi baharanira uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu kugeza ubu ngubu AFC iri Goma, iri na Bukavu, kuko iyo haba kuvuga ngo n'imbaraga zabo, ubu ngubu Amerika ifite ubushobozi n'ububasha bwo kuvuga ngo yafata umukuru w'ingabo za ARC arizo Armée Révolutionnaire Congolaise ariwe nyakubahwa Sultani Makenga. Ifite ubushobozi bwo gufata Bertrand Bisimwa nka coordinateur, ifite ubushobozi bwo gufata nyakubahwa Byamungu n'abandi bose. Buriya buyobozi bwose bwa AFC, Amerika ifite ubushobozi. Niba yaragize ubushobozi bwo kurwanya biriya byihebe byabo cyangwa se biriya byihebe byo mu bihugu by'Abarabu, ikagira ubushobozi bwo gufata abamaduro n'abandi, murumva kuko ubwo bushobozi bwo gufata bari abayobozi ba AFC bwonanira Amerika. Ariko impamvu batabafata nuko bazi ko baba bagwanira ukuri kandi baba bagwanira uburenganzira bwabo. Ariko batirengagije kuko Kongo ari igihugu gifite leta, bagomba kubaha leta ya Kongo, batagomba gufatikanya n'inyeshamba kurwanya leta ya Kongo, ahubwo bagomba kuba hagati, haza haba ibyo bumvikanyeho bakareba ko impande zombi zabitimije. Ni ukuvuga kuko baba bareba ko AFC yatimije ibyo bayisabye, amasezerano bahanye, barangiza bakaza bakareba na leta ya Kongo kuko yabitimije. Impamvu bari Bukavu na Goma nuko leta ya Kongo itubahirije ibyo bavuganye cyangwa se ibyo basezeranye. Niyo mpamvu bova na hariya muri Plaine bakaja Kisangani n'ahandi hariho hose. Rero abantu bacitse intege nk'abafana ba AFC n'abakunzi bayo benshi, ngo urabona ngo iyi AFC ngo sinzi iyo zotugeza, ngo twayigiye inyuma, abantu bagize bwire mugaruke. Buriya ntawo uzuka ngo yamavuga ngo uyu munsi wa none turafata Indondo na Minembwe uko mwumva uko tuvyishakiye. Hasabwa imbaraga, hagasabwa effective, hagasabwa ibikoresho, hamara hagasabwa n'inzira ya diplomasi, ku buryo bayifata ntibazayivemo hari ibindi wenda bumvikanye. Rero ntabwo twozuka ngo twama dusanga gusanga amahoro yabaye iwacu. Abantu benshi nabonye baguma kubivuga ngo ibi ngibi ngo iwacu ngo nibo babigiriramo ikibazo turagisangana. Mbere yuko AFC ihaguruka kugwana, twari dusanzwe abanyamurenge bari basanzwe bicwa, abanyamasisi bari basanzwe bicwa, abaturage abafurero bari basanzwe bicwa, ababembe bari basanzwe bicwa. Rero ntawe ikibazo kibaye none, kandi mbere yuko ifata Uvira nuko itari ihari. Niyo mpamvu yafashe AFC yafashe Plaine ifata Uvira kubera ko itari ihari. Rero kuhikura si igitangaza ko bazongera bakafata, kabone nubwo wenda bohatakariza bakongera kuhatakariza kandi byose bikafata izindi mbaraga. Ariko nibo bazi ibyo barimo barabizi, kandi tugaruka tumenye kuko iriya ntambara hari aho bigera bigasaba ibiguzi. Mubyibuke neza. Reka mbahezo urugero nubwo wenda rutari nkagwiza cyane kurukoresha, ariko kandi ni ishema ryacu ku banyamurenge. Kuba tutagifite umuyobozi wacu mukuru, nubwo hari undi mukuru, kuba umuyobozi w'ikirenga cyangwa se wa MRDP w'ikirenga yaritavye Imana, nyakubahwa Imana ikomeze imuhiruko ridashira, nyakubahwa Lieutenant General Rukunda Makanika Michel, kuba yaritavye Imana bwaca MRDP gafata Minembwe. Amaraso yiwe niyo yabaye ikiguzi cya Minembwe, niyo yabaye ifumbire ry'amahoro ya Minembwe. Ubu ngubu nimba mu Minembwe batuje batekanye, nuko habonetse ikiguzi cy'amaraso y'intwari. Siwe wenyine, na ziriya ntwari zindi bapfanye, na ziriya zindi n'abari abandi basirikare bo hasi bagiye bitaba Imana. Ni ukuvuga ngo ni hasabye ibiguzi. Ibyo nizo biguzi rero, izo nizo ncungu, izo twumva mu ncungu. Kuba AFC ikireba na za Rubaya nuko hatanzwe ibiguzi ba Wiringoma batakiriho. Biriya ni ibiguzi za Rubaya. Rero tuzatubona tugeza ahantu, nimuza mubona mugeza ahantu, muza mumenya ko hari abahatanze ubuzima bwabo. Ntabwo wazuka none ngo wamutangira kwitonganya, ngo wamutangira kurakara ngo AFC ngo yavuye ngo muri Plaine yahavuye, se ubundi siyo yari yahafashe.
ikindi se yahavuye mbere yari hasanzwe n'ubundi gana kera ntiyari hasanzwe kandi mbere y'uko ihafata abantu barapfaga n'ubu kuhava hari haba bigenderamwo bagapfa rero intambara igwanwa gahoro gahoro Sudani kugira ngo ikikemwo byatwaye imyaka 50 kugeza n'ubu haracari amakimbirane haracari intambara haracari kibandi rero natwe ntituvuze ngo turindiriye iyo myaka 50 ariko rero muzamureka kwa muzuka muzamura amasukari ngibingibi ngo AFC ngikoze nibo bazi ibyo bakoze mu nshe ibyo bakoze barabizi ibyo barimo barabizi kuva ahantu bakaja handi bazi ico babakora kuva ahantu bafashe nibo bazi ibyo bahatakarije nibo bazi n'impamvu yo kuhava rero twebwe ico duteganya ni ugusabira amahoro gusa mu karere intambara zigahagarara ababishoboye mugatabara mukazamureka no kuvugira ku social media gusa ngo baragukoshe wewe cyangwa ni wewe wabakoshe wewe wabatereranye ariko muzamwibuka ko AFC izigwana bamwe bari mu ikosi ko baratrainingwa abandi bari ku rugamba abandi bari mu bitaro bararashwe abandi bagiye kwivuriza mu mahanga abandi ko bariruka bashaka ivyo bambara ivyo barya mwabaye nzamumera gute iyo bwihebe ni yiki mureke kwiheba ivyo barimo barabizi none barasubira inyuma ejo bazigira imbere kandi baza bavuga ngo uja gusimba neza ngo abanza gusubira inyuma rero mureke kwiheba mureke no kuvuga amagambo menshi ababagwana nibo bazi ivyo barimo abari mu mutwe bari muri diplomasi nibo bazi ivyo babakora gusa hari abantu nagiye mbona bavuga ngo iwacu ngo barabigiriramo ikibazo twakigize kera moshe ikibazo si none kibaye bataragwana twari dufite ikibazo ni nacyo cyabahagurukije kugwana rero kugeza ubu icyo kibazo ntikirashira muzamumenya ko amahanga atazarebera gusa ngo abantu bagume bagwane azabyinjiramo kandi akabyinjiramo harimo n'inyungu zabo Amerika kudafata burawe AFC nuko ifitemo inyungu hariya muri Kongo mu kavuyo kakaba iyo babagwana izi profit inyungu ngo yagiye kubahuza ikindi rero bazi ko babagwanira ukuri tibopfa kubafata gusa ngo bafate gusa n'abakongomani bari mu gihugu cyabo bafite ubwo burenganzira n'undi mutwe wose ushaka wahaguruka ukagwanya ubutegetsi bwa Kongo ariko ufite ibyo ugenderaho ufite karaktere ibyo bagenderaho kandi biteguye kuko bazoganira n'amahanga erega ntago bahagurutse kugwana bazi gusa ngo bazoza bagenda batambuka bafata ahantu gusa tiwabyuka none ngo wafashe igihugu gifite leta none gifite n'izindi leta zigifasha kugwana aho habize hari abarundi hari leta y'u Burundi hari leta y'u Bubiligi hari na diplomasi mwamara se mukumva kuko mwozuka none gusa ngo igihugu twakibonye igihugu ngo dufite M23 ngo kiratugwanira kirabagwanirira gute kiragwana intambara kandi rero muri hari hayigwana mureka aribo bakora ibyo nibasubira inyuma tutangarizwe twemere kandi ikibazo kiza kiba abari je navuganye n'umuntu uri hara muri plane arambye ati hano twe nta kibazo dufite abari kure nyine abegereza Uvira inka mwazibonye mu mihanda n'abandi bahunze baje nyine basanga AFC ayiherereye ariko nibisanzwe nta kibazo gusubira inyuma nibisanzwe kimwe nuko ejo bohafata kandi tugasaba tukigira imbere ndetse tugatambuka ariko ikibazo abagira ibibazo n'abari mu mahanga ugasanga ko baravuga byinshi abari mu siritere bo batabavuga menshi rero muze mwitonda tuganire tuvurebe dusuzume tumenye n'imbaraga uko zimeze abana abarebere bahagurutse kugwana ku mbaraga zabo badafite indi support yari yose niyo bona yigira bayishakishije n'imbaraga zabo n'ubwenge bwabo bwatunye bayibona noneho rero twebwe tuza tureba nidukora ama analyse yacu twibuke ngo ko baragwana gute ko baragwana nabandi ko baragwana n'igihugu gifite intwaro gifite inganda gifite buri kintu cyose gifite n'ubushobozi bwo gutanga aho bishaka murabizi ko Kongo ari igihugu gikize cy'ubutunzi budafite ico bumariye abaturage budafite n'ico bumariye Kongo ubwayo si imihanda si amashuri rero bafite gutanga umusozi umwe cyangwa se ibirombe uwo babihaye wese akabafasha kugwana na M23 akabafasha kugwana na AFC kandi AFC yo ntayifite yotanga ngo bayifashe ikintu gusa ifite n'ukuri hayigwanamo uburenganzira gusa nibwo gusa yayigwanisha rero nshuti bavandimwe amakuru nuko bimeze nayo ngayo mureke gucika intege abakunzi ba AFC mureke gucika intege mureke nta cabaye kuba bavuye hariya muri plane ariko kandi nta gikuba cacitse nta birenze byabaye bova muri plane bagafata ikisangani n'ahandi rero muhumurike mureke kwama mwishiramo cyane ibintu ngo mubivuge nuko bitari bitume bamwe bova no mu murongo bari barimo ngo baje mu wundi murongo
wo kubogama cyangwa se w'amafuti batari basanzwe bashikira. Uko niko bimeze hara muri Purene rero. Kisanga nako Katanga naho hari imvururu z'abakasayi, hari ukuntu batabumvikana n'abaruba ko baravuga kuko bamwe baravuga kuko abakasayi baravuga ko badashaka ko Gisegeti yongera guhindura itegeko nshinga, abandi nabo bakavuga ati utabyemera ave mu gihugu cyangwa se ave muri province agenda ahunge. Ariko kandi murumva ko bikiri ibintu bihabigonganisha abakongomani. Rero abakongomani rero mu gihe Gisegeti ahagurutse ahavuga ko ashobora guhindura itegeko nshinga yitwaje zino ntambara, mumenye kuko ari cyo rero gituma akenera ko intambara zigumaho, ntashaka ko zirangira. Niyo nzira afite yo kugira ngo akomerezeho kuyobora, ahindure n'itegeko nshinga. Rero amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa none nuko niko bimeze, niko byifashe. Ariko muhumurike, nta kibazo, ibibazo tubisanzwemo n'ubundi tubirimo. N'ubundi hari muri Purene yari Uvira, bavuye muri Uvira baratuza, abantu baraceceka, n'ahandi igihe bavaga hano zabonagana hari aho bafataga bakarekura, kandi za Mushaki n'ahandi na za Masisi bagasaba bakazivamo bagasubira mu iriya mu bigo cyangwa se iriya mu gihuru, bacya bagasaba bakaza bakigira imbere. Rero gufata igihugu cyangwa se gufata uturere ntabwo biba byoroshye, ibiguzi ni byinshi biba bisabye. Wasanga Purene ibaye ikiguzi cy'akandi karere. Nuko niko bimera muri politiki. Rero murakoze cyane abadukurikiranaga, ni kuri CNTR Kongosha. Abatarakanda subscribe na share na like na comment, turabibakangurira kubikora. Mukomeze mugira amahoro y'Imana. Asante sana. Aya Kongo tokende biso nyonso banambona view Kongosha we adora.